खुरुमजरी ISTV पाउ मियंग ताबिरिबसिंग बुतराम नौजरी अहमद मरोइबा पाउ मणिपुर यूनिवर्सिटी वाथोकी मतंग मुता अमसुंग मुसाना गवर्नमेंट का वारी सानक्रे यूनिवर्सिटी कैंपस दगी सिक्योरिटी लौथोकपा मखाताना ओजामदी महरोइसिंग फाननब होनदबा हाइना यानक्रे अहलमन सिंबु ताथी तावैना तौब लेंगा की एम्प्लॉयज सिंग मथक्ता लीगल एक्शन लौननब थबक पाइखतपा होरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन हाइक्रे मणिपुर बु मपुंग फाबा ऑर्गेनिक स्टेट अमा ओइनबा मथंग चहीदगी मणिपुर दा केमिकल फर्टिलाइजर पुसिलप थिंगननबा गवर्नमेंट की थौरांग लेरे हाइना हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर टी एस श्याम कुमार ना फोंदोखरे अमदे कुनसुबा लाइवस्टॉक सेंसस की मतुंग इना ngasiदगी खुंगंग लिसिंग होम चामा सुबना अमा मसोंग अर्बन वार्ड तहुंग निफुमरी दा सासन मसिंग थीबा होक्रे हौजी पाउ संदोन पिजरी मणिपुर यूनिवर्सिटी वाथोकी मतंगदा मुता अमसुंग मुसाना गवर्नमेंट का वारी सानक्रे यूनिवर्सिटी कैंपस तगी सिक्योरिटी लौथोकपा मखाताना ओजामदी महरोइसिंग फाननब होनदबा हाइना यानक्रे नुंगथिल पुंग मंगादगी नुमिदांगी पुंग निपालोम ताबा फाउबा चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीट वारी सानखे ओजामदी महरोइसिंग फाननब होनदबा हाइना यानक्रे मधुदा कैबिनेट मिनिस्टर सिंह एमएलए मदी पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंह सुसरुग याखे यूनिवर्सिटी कम्युनिटी की माइकेदगी फाजिनखिबा महिरोय अमदी ओजा सिंह कंडीशन यावदना थादोकपा मखोयदा पालिबा एफआईआर हंदोकनबा वाफम पुखरके चीफ मिनिस्टर की माइकेदगी मखाताना महिरोय अमदी ओजा सिंह फाबगी थबक तौररोय मधुदा फाबा पुनबा तौरबदी पुलिस ऑफिसर सिंह की मथक्ता एक्शन लौरगनी हाइबगे थाजब पिके वारी सानरुबसिगी मतंगदा मुतागी प्रेसिडेंट प्रोफेसर आई तोंबना एफआईआर हंदोपगी मतंग असिदा मरी लेनबा लोगी ओइबा मिटेंगदा करी तौबा याबगे हाइबदु होनगनी लोइनना वाकलगलिबा मियोइना हंदोपगी तंगाई फदबसु लई मखाताना मथंगी मिफम अमा पांगथोकलगा खन्नरबा मतुंगदा हेन डेवलपमेंट पुरकनी हाइबगे थाजब लई हाइके कोई चिमिसा साइट याम कोई एश्योरेंस आनी को तमजरके एश्योरेंस अमना ngasiदगी छात्र सिंह ओजा सिंह एजेंसी लिंग खोले मैम से फाब को बताओ तरवा एगुम फाब को थाउ तरगदी मतलब तरम पुलिस सेल्स में मतलब एक्शन लवनी है हम एश्योरेंस में पीबी रखे तो लोना आइन योइबा मयाम येंगा कोने जगह आइबगी अतोप खा पार्टी सिंह कोने गए पांडन थमाई तंग मीटिंग तो लाप जाए तंग डॉक्टर कई डेवलपमेंट लाकनी है अहलमन सिंबु ताथी तावैना तौबा लेंगा की एम्प्लॉयज सिंग मथक्ता लीगल एक्शन लौननबा थबक पाइखतपा होरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन ngasi खुमन लंपा की मनुंगदा लेबा बाल भवन कॉम्प्लेक्स पांगथोकपा इंटरनेशनल डे ऑफ ऑल्डर्स पर्सन्स की थौरमदा हाइक्रे मखातान हाइकिबदा लेंगाक असिगी एम्प्लॉयज सिंगना मखोइगी अहलमन सिंबु मिनुंगसिगी वांगमदा ताथी तावैना तौबा यारोय हाइबा वाफम ममांगदा लाउथोखिबदगी मियामगी नुमिता वाकत कया लाखे वाकत सिंह अदुगी मतुंगिना लेंगाक असिदा लेरिबा तोंगान तोंगान पर डिपार्टमेंट सिंगी मकोक थोंबा सिंगी खुथांगदा असिगुंबा थबक मतुंगदा तौदनबा चेक्सिन वा खंगनख्रे मखा ताना चथरक्लबदि आइनगी ओइबा थबक चपचाना लौखतलगनी हाइखे इमा इपादा अहलमंदा थक्सी कासी लेत्रबा व्यवहार कायरबा अदुगुंबा मसा मसु मता नुंगाइना लेरमोय मसी मणिपुर प्रजा पुनमन खंजनबियो इमा इपा मसक खंद्रब व्यवहार तौनी खंद्रब अहल लमन लाई गुरुद मिनुंग लोजन व्यवहार तौनी खंद्रब अदुगुम नुपा नत्रग नुपीदुना पुंसीद माई पाकनी है मा सुथा थाजे बिरुनु है आई ngasiगी सुमन नुमिसिदा हाइजगे अदुना इमा इपागी अहल लमनगी ब्लेसिंग लोयना सत्प मिपुंग खुदिंग माना तौरु तौरु थबक माई पाकदबने अदुना मतम पुनमक्ता मखोय अहल ओइरबसिंग से मिनोबा लाइनी हाइदना इखोयना खनगदबनी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंबा थौरम अदुदा सरुग याखिबा एजुकेशन मिनिस्टर टी एस राधेश्यामना अहल ओइरबसिंगना मचा मसुगिदमक वारिबा अदुगुमना मचा मसु ओइबसिंगनासु अहलमन सिंगिदमकता खनबि फम थोइ हाइखे
Social Welfare Minister Nemcha Kipgena Sana Lupa Kaya Katlabasu Ahalaman Singbu Tati Tawina Taurabade Madugi Mahi Pangloi Haike Tungda Ahal Oiraba Singda Kudol Tambaga Loinana Luna Jana Tamna Wasak Lawinaki. Manipur bu mapung phaba organic state ama oibang ngamna nabagi khongthang ama oina mathang chahidage Manipur da chemical fertilizer pusilakpa pumthing thingna naba government ki thorang leire haina Horticulture and Soil Conservation Minister T.A. Shyamkumar na phongdokre Sanjen thongda leba Agriculture Department ki training hall da pangthokba numinini chathagadaba farmer producer company singe interface thoramda minister na wapamasi phongdokhibani Manipur Organic Mission Agency Momana Sindura Pangthokiba Thoramaduda Minister na Makhatana Laumi Singna Isa Sagi Lokpham Singda biofertilized matik chana puthok chanabagi mathau taba input sing piduna khushem gi har siznada ba government na sem sari Hariba Singa si tabak oina ontokpada mari lenaba department sing amade Laumi Singa afaba mari thamba mathau tai haiki Koi pun maksi organik itu ina kuasa saja. Another honorable minister tu ini hanya hendak kita koi council of minister honorable MLA mayam officer mayam itu tu macam nak haju hai koi je hendak saya ini koi Manipur dah fertilizer chemical itu lepas itu perat tinggal. Atau farmasi masa ada layu farmasi magi pit ambam siapa kata magi organik koi bami kapos siapa mbak kamar sini boleh. Atau ada koi je organik yang melakukan apa dia. Nanti chemical kita pusat laga koi je. Namun ni aku lalu koi. Hai from the report piro yang ada support memang report piro memang leh apa. Adman akan kita nak dapat mau piro je mungkin mahu sah ke apa ni. Aduna I appeal to this method to the electric function. I appeal to the people of Manipur farmer. So please stop eating poison. Momagi Project Director K. Devdatta Sharmana Numinini Chathagadaba Program Sigi Pandamdi District Kudingi Ladiba Register Toraba Farmer Producing Company Sing Amade Momagi Makata Ladiba Service Providers Singi Function Hena Progress Lehenana Bani Haiki Lenana Makoda Kamaina Minister Udage Office Kamaina Run Togage Aduga Business Modalities Kamaina Hodoga Moise Enterprise Amoina long run da sustain tonaba lehelogdoge haiba pandam da chap chaba masi kanaba lominanaba haiba 2 days interface si pangthokpani Kunsuba livestock census ki matung ina ngasidage khungang lising hum jamaga subna ama amasung urban ward tahunga nifuga marida sasan masing thiba hokre yumda loiba sasan masing thiba gi thabak sida miyamna mapung phana mateng pangbinaba veterinary and animal husbandry gi director H Chawbana miyamda appeal torkli ISTV news ga unabada director H Chawbana Jahi manga khuding ki pangthokba yumda loiba sasan masing thiba gi thabak asi jahi asigi December gi tang 19 mathoi phawba chathagani Digital India ki makhada handakte tablet computer siznaduna masing thigadawri masigdamak district census taraga mathoi supervisor 19 mathoi enumerator chamaga yankhani thoi hable mamangda pangthokiba census report singda che kolom paiduna chatpa amade Chap chaba mafam aduda chatana atopa mafamda laiduna report lobagi thabak adu handakti yararoi spot ta report collect toraga tablet computer gi matengna mafam adudagi register tawgadabani miyamna so official singlakpa matamda chap chana asengba report adu pibiu census ki report asigi matungina department na sa sangidamakta project amade planning kaya paikhatpada achauba mateng oigadawri beni haiki Magi any district age ro amadage ro duty tawripa koi official sing ne am section gadaba posi ke nobu district census officer security officer mayam sika moi mathang report si moi yengaga scrutiny si tawro matung da direct center da chat khar gadawni na yamna singi koi gi lambi thong yam phataba pham sing da koi masi koi chat pa tabani chatta vida koi na masi emada phamaga keno si tawbu yaroi koi gi numerator sing sina lakpa matam da yam chin ba lerga su समाज की सोसाइटी की ने खनबीरगा
लाइफस्टॉक सेंसस से रिपोर्ट से लव लाप असेंब रिपोर्ट से पीबीयू चथजरीब सेंसस से माई पागनबियू है अखोई मणिपुर प्रजा की मैम नुसीजरब सिटीजन नागरिक मैम की मफम अखोना अपील से तौजरी NSN IM ga India government ka tauna khiba framework agreement na Manipur gi apun bagi saktam da kairak payabana UCM na sinduna October gi tang kunthra ka mathoi da Imphal gi akoi bada Manipur da khundari ba tongan ba phurup sing yauna miyam gi oiba rally ama chatlaba matung mifam ama phamlaga warep lauraba matung Bharat Sarkar da pisil lagani haina ngasi lampel da leiba UCM gi office ta pangthokpa baumi singa unaba mada UCM gi president Sunil Karam na phongdokre Mana makata na phungdo kibada framework agreement na Manipur gi ngamkhai kaibe aba wafam yarokpana mamang thagi tang kunda UCM na sinduna iboyama sumang lila sanglenda miyam gi mifam ama phamlaba matung tongan ba warep kaya lauraba matungda miyam gi oibe rally asi pangthokna na ba warep laubani numit asida Manipur da leiriba tongan ba phuruki miyoy singna nomagi sinthal lepiyu Manipur da leiriba tongan ba political party singamadi tongan ba sinpham da leiriba miyoy singna sarugyabiyu Rally si kanaguma proof ama ki mayok ta pangthokpa nate Manipur gi apun bagi saktam ngakna na pa pangthokadabani UCM na matam kaya gi mamangdagi Manipur gi apun bagi saktam kaidana ba leptuna lakli ngasi tongan ba national paper anida Manipur gi apun bagi saktam ngakna na pa changsilakli ba ihawasi China na insilaga chathabani haina phonglakli ba se India government na Manipur gi apun bagi saktam ngakna na pa changsilakli ba khongjang changsili ba singbu la na una na pa khona bani haina phongthokki Yo sibu lana ubayaba Manipur kananaba puru puno magno khona ringai ki sairak asida tongan ngasi reporta China na injan bani haibana singba wapam mase masi sugum wapam mase koi karimta laite ngasi phongai ba sugum statement sigi wapam mase koi na masi condemn tawi tongan ba country intugi leba amta na koi gi lairiba hingminari ba ponsirol gi marta against da khut thinjalapoi gi wapam mase koi masi tawigano maramdi masine hena अखोगी लेहिमिनरीब पुरमचेंगी मरक्ता अखोगी खाइबुंग तानरबा लाप याय अदुना मरम रकना हाइरिब फिबम सिंग असि येंगकना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुर द हिंगमिनरीब पुनसिरोल अखोगी तोंगान प्रूफ कांगलुप मयाम सिंगी इंटरेस्ट येंगकना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना स्टेप पुनमक लखलकदबनी Mamang thagi tang kungi ahingda Manipur University da security force na chathakiba thawang amade mahairoi amade oja sing phajin khibabu yaningda ba phongdoktuna Manipur University ki girls hostel number 1 gi hosteler singna sidriba phaw chara henba gi khongjang asiga thana numit nipan ni sukre Haukiba tang kunga mari dagi mahairoi nupi macha taraga nithoina saruk yatuna chara henba gi khongjang adu changslakibani mahairoi khara de hakchang gi phibam soksilakpadagi hospital da pukhatkre Hauzi makata na mahairoi nipan na chara henba ki khongjang changsin bada saruk yari bi mahairoi ningthaujam bindia na phongdorpada mahairoi singa ngasi phawba changsili ba khongjang asida lengak na amadi university ki makok thongba thaupu ba singna wahai ama phawba haibi daba pende mahausagum na khoi lairik tamba pami maramaduna athuba matamda phajin kiba mahairoi singa amadi oja sing condition yaudana thadopirau haiki Yersu yare haibagi type da koi bu sumaina inthok piraga thame koi ju tasena yam pianja da ba yam thuba matam da hajan ki boja sing chhatra sing thadok piro condition yaudana tu campus manung da labor force mayam se lokthok pio Manipur University ki phajin ki boja amadi mahairoi sing condition amata yaudana thado haina joint non-government voluntary organization Kakching na sinduna Kakching bazar da miyam gi wakan mifam chathakre khongjang aduda Kakching amadi masigi akoibada leba miyam loinana civil society organization singna sarugyaki Anthropology Department ki mamang da mahairoi sing wakat khongjang changsin ki phajin kiba mahairoi amadi oja sing thado o supnam tawba lepo aikhoi mahai tamba pami haiba davi tawki Manipur University ki professor Mari suspend tawkre hairi Register in charge Professor M. Shamkishore na thokiba tongan ba orders sing matungina thabaktagi suspend tawkraba oja sing adude Economics Department ki Professor Amar Yumnam Biochemistry ki Professor N. Devananda Physics Department ki Professor N. G. Nimai amasung Mathematics Department ki Professor M. Ranjit ni
मखोइना सस्पेंशन दा लेरिंगैदा मरी लेनबा अथॉरिटी दगी अयाबा यावदना इम्फाल थादोकपा यारोय हाइके जरक असिदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की हौजिक ओरिबा फिबम असिगी मतंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी वर्किंग वुमेन्स एसोसिएशन की जनरल बॉडी मिफम अमा प्रोफेसर एन अरुणाना प्रिसाइड तौदुना पांगथोखरे मिफम मधुना फाजिंदुना लेबा महिरोय सिंग मदि ओजा सिंग दा पालिबा एफआईआर प्रोफेसर के जुगिंद्रोना हंदोकना तक्सिनबा हौजिक चरा हेनबा की खोंजंग चंगचिलिबा सिदा फत्तनुंगदा यावक्लबदि मदुगी अफफत्ता प्रोफेसर जुगिंद्रोना पुगदबनि हाइना वारेप लौखि मणिपुर बीएसएनएल हौदोखिबा चाही तरागा निपाल सुबा थौरम ngasi बाबूपरादा लेबा टेलीफोन भवन दा पांगथोखरे बीएसएनएल मणिपुर सिंधुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा सीनियर जनरल मैनेजर आईटीएस जे लुनकिम डीजीएम सीएम मार्केटिंग सीएन बीएसएनएल मणिपुर सीएम एसएम सिंह DGM Headquarter BSNL Manipur NG Deji DGM Finance M Birbadra Amade Circle Secretary W Dinesna Chingbana Athoiba Mithunglen Singh Oina Sorgyaki थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग लेरिबा स्कूल कुनगा मरी दगी खनगलबा महिरोय सिंह ngasi अक्टोबर की तांग 10 का तरुक फाउबा इंडिया की तोंगान तोंगान बा मफम सिंह दा चटकदबा नेशनल इंटीग्रेशन टूर दा सरुक याबा सिंह ngasi खोंगजोम दा लेबा कुनगा तरुक सुबा असम राइफल्स की हेडक्वार्टर दगी लमथाखरे लमथाबगी थौरमतुदा असम राइफल्स की ब्रिगेडियर अमित कावठियल वांगजिंग तेंथा की एमएलए पी ब्रोजेन यावना असम राइफल्स की ऑफिशियल क्याना सरुक असम राइफल्स के ब्रिगेडियर अमित कावठियल ने हाइकिबदा सिविक एक्शन प्रोग्राम की मखादा इंटीग्रेशन टूर असि पैखलकपनी महिरोय सिंगना टूर असि की मतेंगदगी वाखल लौसिंग हेनगतनबा होनबियु हाइकी एमएलए पी ब्रजेना असिकुंबा टूर असिदा मियामना असम राइफल्स दा मतेंग फंगफम थुई हाइकी स्वास्थ्य ही सेवा की सरुकम ओइना पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के नेशनल हाईवे डिवीजन की एम्प्लॉय सिंगना इम्फाल होटल की ममांगी नेशनल हाईवे की मफम सिंग दा लमतु सेंगदोखरे सेप्टेम्बर की तांग 10 का मंगा दगे इम्फाल की तोंगान तोंगान बा मफम सिंग दा लमतु सेंग की थबक असि चथरकपनि हाइना नेशनल हाईवे डिवीजन 2 की एजुकेटिव इंजीनियर देवेंद्रना फोंदोरकरी अमरोमदा कैंपेन की सरुक बिलीवर्स स्टर्न चर्च रिम्स का खुशनदुना रिम्स कैंपस मनुंग लमतु सेंगदोखरे अनाबसिंग लायंगफम रिम्स असि लू नाना थमनब पांदमदा लमतु सेंगदोकपकी थबक असि पांगथोकपनि हाइना बिलीवर्स स्टर्न चर्च की सेक्रेटरीना फोंदोरकली मयांग इम्फाल बाजार दंगसी केंद्र की एमएलए सु ओरिबा डिप्यूटी स्पीकर के रोबिंद्रना पब्लिक टॉयलेट संगाखरे थोरमदुदा मयांग इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन टीएच इटोमिते वाइस चेयरपर्सन केएसएच मेमचा सुसरग्याखी चेयरपर्सन टीएच इटोमितेना काउंसिलर मद स्टाफ मयाम पुन होनदुना मयांग इम्फाल की अकोइबगी मफम सिंग असि तरु तनाना थमसी हाइके डिप्यूटी स्पीकर के रोबिंद्रना ngasi mayang इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल की काउंसिलर सिंग पुंदुना असिगुंबा पब्लिक टॉयलेट अमा सादुना मियाम द खुशनबा सिथागनियानी मियाम नसु इसा इसा गिनी खंदुना निंगथिना सिजनबियो हाइकी कैराव केंद्र की एमएलए रामेश्वरना स्टाइल हेल्प ग्रुप मरभुद्रा मापंदा लुपा लिसिंग तरा खुशनखरे क्याम गई मयाई लेकाइदा लेबा क्याम गई आइडियल हाई स्कूल लंपाक्ता ngarang पांगथोकपा इराबोट द सेलिब्रेशन कम फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड डेवलपमेंट कमिटी की थोरमदा सिंगल हलोइदबा लुपा लिसिंग तरा की सेंफम सेल हेल्प ग्रुप ते यंथोकपा की थोरमदुदा क्लास 10 की परीक्षादा कुनगा माथो शुभ पोजीशन तरखिबा क्याम गई ममांग लेकाइदगी एस विजय सामिते अमसुंग क्लास 12 ता पोजीशन तरखिबा लेम्ब खुलदगे वोशोरन चिंगथुदा लुपा लिसिंग यांखै सुखुसनके महाकना चर्च डेवलपमेंट कमिटी अमदी लनाई म्यूजिक सेल की मतेंग सुपांकी हयेंगदगी तांग निपाल फावो निमितरेनी चुमना स्टेट की थाकता चाही असिगी ओइना चथगदबा वाइल्ड लाइफ वीक की मांगोइना ngasi फॉरेस्ट डिवीजन सिंधुना पेंटिंग क्विज अमसुंग डिबेटिंग कंपटीशन अमा मोइरांग मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांगथोकरे बिष्णुपुर फॉरेस्ट डिवीजन ना तौबुल यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन तौबुल ग्लोबल साइंस क्लब खोजुमान पोलस्टार गार्जियन एसोसिएशन सिंधुना पांगथोकिबा थोरमदुदा बिष्णुपुर की डीएफओ एल देवला आरो रतन कुमार वाइल्ड लाइफ की वार्डन डॉक्टर केएसएस समुंगो यावना मियोक्यान सरग्याके एल देवलाना वाइल्ड लाइफ वीक पांगथोकपा खकनतना मियामनसु लमलकी सा उचेक सिंग कनबदा अचौबा थौदांग लौबियो हाइकी
Ano batasi yengsi haiba WhatsApp group asina kidney animak phel oiraba thangadagi housing na nambol khajiri dalaiba haisnam romengi analayeng padamateng oinanaba selgi mateng pikre makata nasu WhatsApp group asina awana tarba miyam gidamakta mateng pangkhigani haiki Chingmairong Dalaiba Travel Research Institute TRI da Comram Students Union gi Get Together Come Freshers Meet Thauram pangthokre. Thauram ko mari laina na mahiroi singna tongan ba makal ki jagoi madi sei nomai gi thauram kya pangthoki. People for Animal Manipurna Langol Reserve Forest Range Tangasi Bengal Slow Loris Ahom Bengal Monitor Lizard Ahom Irusian Budget Ama Cobra Ani Tongan Mamakal ki Tengu Tare Thadokre Peoples for Animals ki Managing Trustee Biswasina Phongdorakpada Miyam na Karigumal Lamlaki Sha Uchek Singh Phaba Natraga Kanbi Bethoklabadi People for Animal da Khusnabiyo haiki Department of Handloom and Textile amasung Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Limited na sinduna September ki tang tara ka mangadagi Delhi da laiba Handloom hatta chatharakpa National Handloom Expo ngarang loisinkhre Technopol District ki Social Welfare Department na sinduna ngasi district asigi Resources Center Hall da International Adults Day ki thoram pangthokre thoram atu da Technopol Village ki chief ki Mama Bhajanang Mate District Social Welfare Department ki MRW Officer Y Kamla Devi na maru oiba miyosing oina sarugyaki Social Welfare Department ki maikei dagi ahal singbu ikai khumnabu utpa oina achamba khudol pot amamam pikhi District Social Welfare Officer K. Subadani Devina, Ahalaman Chingbo, Machamasu, Oibisingna Section Yingsin Bigadabani, Makoibulu Natana Topum to Ihaki. September Tarakataru, Nomaising Numita Bisnupur Police Commando na Nambol Langpok Amadi Kakyai, Eriataki Fari Hadiba, Maitram Lata Tahini Pugumdoi, Apopole Kidraba Noren, Leipam Lemakong Chingmai Asi RPF Amadi Masigilan Mishanglob, PLA ga Karigumahiram Amata Damari Lena Dihaina, Pran Asiki Assistant Secretary Publicity Banking Gi Gerald Amana Singh Dorkli. How's the Pawi Mertana Temberbe Matang Lominasi? With the world-class infrastructure with multi-purpose area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Maitram. Taret Foods के अनोबा प्रोडक्ट ओरिबा एखोई गी इरम द मसिगी पोथोक यामना हाउबा क्वालिटी लाइन पुथोक चबा चगहाउ बुजिया मणिपुर गी मफम खुदिमक्ता याहुन्नबगी पांदमदा स्टॉकिस्ट सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट कौजरी मणिपुर गी डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी स्टॉकिस्ट सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट ओइबिनिंग मियोय सिंगना पिजरिबा नंबर असिदा कॉल तौबिरउ Taret Foods redefining black rice. Being natural is a way of life, and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba Haksang Soktarakpa, Tumba Chaba Yaraktaba, Kong Hamba Nungarataba Simbu, Panba Ngamba Matangairabo Upaidi, Jolip Syrup, Amasung Capsule, Diabetes Singidamakta, Jolip Capsule Chabiu. Break Matungda Amukan Taram Nokseri Makatapa Pauda. Pre-Progress Academy Konthozam ki Class 9 Tambi Mahiroi Ama Principal na Phubadagi Wakalaina na Nare Haina Media da Phongdokibadu Aran Bawafam ni Haina School asige Principal L Indra Kumar na Sengdokre Manipur Press Club ta Pangthokpa Paugi Mifam Amada Mahiroi Nupi Macha Adu Numit Aduda Lai Yeklam Badagi Warak Watem Kibelei Mahakpu Phuchai Badi Tawkhide Gupna Thijinbada Piklingaida Gari Accident Thokpadagi Masagi Ahoba Naina Leina Lei Haiba Khangbangamle Ahalaman Singawari Sanabada Lupa Lak Manga Pio Harakibelai, Principal Gimatakta Sirak Liba Maral Singh Yumpam Yauta Bani Haiki. I queen Angang to the Actang Warawati Mazda
माने हेक्ता साइकेट्रिक्स नाई हाइबदि मदु लानगनी अखोइगिदि आंगांसिंगिसि नुसिबा आंगांसिंबु फजना सेम पाम्बा अदु खक्तगी वाफमनेबा अदो पेरेंट्सिंगना मसिदैसिदा नुंगाइतबा अमा मसिंगसे तोबिगनु इचासी गी लायेंबदा चंगबा खोपा अखोइ मतेंग अदुम पांगजगे अदुगा मागी लाइक लाइसु तंबा इदा मतम खर पुथाउरिबा खोदिबा खुदिमक्सिंगसे एक्स्ट्रा क्लास उंग तौदना माकु अखोइगी स्कूल दा थाबिरक्तुना लाइक निंथिना तमहन यहनबियु अना यकी थबक मखोइना लोइना तौजरगे लुपा लाख 5 पियु हाइबा मखोइ वाफम जिमदि हंदोकपियु सिनी मेरा थाबु मनुंगदा अपोक्प मरुपना सिंधुना लेबाकी लाइनिंग लाइसोनगी थौरम कया पांगथोकनी हाइना मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउगी मिफम पांगथोखरे सरुक याखिबा जनरल सेक्रेटरी नाउरेम तोम्बा मंगांगना मेरा चेंग हैबा मेरा संदुबा क्वाकतानबा वायुंगबा हौचोंगबा उकाई फलंग कापा अमसुंग अपोक्प खुरंबना चिंगबा थौरम सिंह थासिगी तांग कुनगुमदोय अमसुंग कुनगमरी दा पांगथोकनी मियामना सरुक यापियो हाइकी मितै लेपाक्ता लेबा मितै इनाक चलिबा दा नतना खोइगी मितै इनाक चत्रबसु मितै गिदि पामजरबा पुनमंगना सरु याबिरनबा हाइदना आइना अपील तौजबनी थासिगी तांग अहुंगे अहिंग नोंगयाइदगी तांग मंगागी अहिंग नोंगयाइ फाउबा डीपीसी फेस पुलिस कांस्टेबल 2013 की बैचना पुंग निफुगा निपालगी जनरल स्ट्राइक कौनबा लेपकिबा फिरेप हंदोकपा लेते हाइना मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउगी मिफम पांगथोखरे जेसी की कन्वेनर एल नंदकिशोरना बन हंदोकनी हाइना लाउथोखिबदु मखोइगा मरी लेनदे चिंग अमसुंग तमदा मखाताना बन चथगनी हाइकी हारिबा बन असे अतैगी सुनते अखोइना तौजरिबा से अखोइ असु वारबा किनेदे सिंगु लंगाक्सिन मना पंगबगी टाइप सुम तार लेबसिदगी अखोइगी लेब किनेदे सिंग 7578 सिना कौगिबा बनने दे अखोइ हजि बनजे हंदोकते बनजे अखोइ दु मखाताना चथगिगनी मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोक नुमित 8 निगी मनुंगदा लोइसिंदुना तंग ताबा फिबम अमदा हंजिन हंद्रबदी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन अचुम अमसुंग ट्राइबल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सिंगना खोंजंग चंगसलगनी हाइरे जिंगमैरोंगदा लेबे यूनियन के ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा अंसम की प्रेसिडेंट जोसेफ अदानीना मणिपुर यूनिवर्सिटी दा चही खुदिंग की वाथोक कयाना महरोइ सिंग की तुंगी लंबिदा चाउन अकाइबे थोअंदुना लई मसिग मरी लेनना सेप्टेंबर 15 दा यूनियन होम मिनिस्टर एचआरडी मिनिस्टर उनदुना ट्राइबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमा मणिपुर थंबीनब तक्सिलुरे मसिगी रेस्पॉन्स फजना पिरकप लेरे हाइके असुंगी प्रेसिडेंट भरेयो सचांगना नुमित खरा की ममांगदा यूनिवर्सिटी असिगी वाथोक असि वारोसिन पुरकनबा चीफ मिनिस्टर उनजगे हाइबदा हौजिक फाउदा पाकुम पिरक्त्रे यूनिवर्सिटी असिगी हौजिक ओरिबा फिबम असिगी मातांगदा ट्राइबल महेरोय लुपसिंगी मिफम अमा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट पांगथोकतुना कुपना खनखरे ngasi numit 8 ni gi manungda MU gi wathok loisindrabade mathang gi numit gi akanba khongjang changsina ba warep laure haike within 7 days time da imbroglio she stalemate she loisindragadi tribal organizations ki makhada leriba all tribal students association ki makhada leriba organization apex body mayam hill district lejaba mayam she pullaga akoi अकनब एजुकेशन चंथरानी हाइबसे मीडिया की थ्रू द पाउ से तमने बनी इंटरनेशनल डे ऑफ ऑल द पर्सन्स ऑल मणिपुर सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन असो मौसांगे दलेबा ओलेज होम द पांगथोखरे थौरमदुदा गुरुमयुम थंबाल ह्यूमन राइट कमीशन की मेंबर ओरंबा आरके राजेंद्र एल गुणचंद्र शर्मा सुसरुगाके होम असगी अहल ओरबा सिंगदा खुदोल तमदुना इकाई खुमनबुटके Senior Citizens Forum Imphal Isnasu Malong Ahal Oiraba Singi Numit Thoram Brahmapur Nahabam Dharmalaya Hall the Pangthokre Thoramatu the Manipur Public Service Commission ki member Oiramba Sanasam Kunjabihari Law College ki Principal Dr. Chongtham Narendra Organizing Committee ki Convener L Niranjoy Susaryake Ahal Oiraba Singh the Forum ki Maikete ki Khudol Tamke Law College ki Principal Dr. Narendrana Hauzik Haugalak Liban Harol Singna Ahal Singbu Ikai Khumnana लूना चान लोइना बिबा मथौ ताई अहल ओइरबनी हाइदुना थौसादना नाथैदुना थंबा हाइबसे अखोइगी चटनबिगी वांगमदने ना ओइरब सिंगसु नोंगमदि अहल ओइरकदब गाक्तनी हाइखे
Senior Citizens Forum Kakching Nasu Taruklak Suba Oina, Ahaloreba Singi Numit Tauram Library and Information Center Kaksingi Auditorium the Pangtokre. Tauramatu the Manipur Human Rights Commission Acting Chairman Kaide Mani, Hana Minister Oiramba and Nimai DC Kaksing Nelentang Talent SP Victoria Yangkom Susargaki. Zahi Marbudra Mataki Kangalaba Ahal Humpuga Humdoi the Kudol Tamduna Ikai Kumnabut Ki Loinana Poramasigi Souvenir Mastu Fonki. Malemgi Ahaloreba Singi Numit Tauram Tamenglong District Headquarter Indoor Stadium the Supangtoki Tauramaduda Assistant Commissioner Tamenglong SH Aroju CMO Dr. Jambo Golmay Senior Citizen Tamenglongi President Kaibunang Golmay District Social Welfare Officer AS Robinson Su Sarugyaki Ahaloreba Sing the Kudol Tamtuna Ikai Kumnabutki District Social Welfare Officer Kampo Pinasu District Administration ka kusamnaduna Malemgi Ahaloreba Singi Numit Tauram DC Office ke Multipurpose Hall the Pangthoke Thormaduda DC Kangpopi Dr. Rangita Baliwaikom Senior Citizen Forum Kangpopi ki Vice President Paukusai Kigyan SCG Kangpopi Jolji Hauke CMO Dr. Thangpa Sarto Susargyaki Ahaloreba Singda Kudol Tamduna Ikai Kumnabotki Kumbi Terakong Lamlong Daleba Santi Arsum ki All Age Home Dasu Ahaloreba Singi Numit Tauram Pangthoki District Social Welfare Office Bisnupur Amadi Kumbi Khulakpam Laikai Women Association Sinduna Pangthoki Tauramatuda Kumbi Kendrick MLS Bira Manipur Pollution Control Board ki Chairman L Radhakishore DC Bisnupur Pawan Yadav Social Welfare Officer L Jyotisu Sarugyaki MLS Birana Halaman Singbu Hena Nuksi Chana Tobiduna Imung Ado Ingna Chikna Laina Bakona Kadabani Haike El Radhakishorna Lamdamasida Taxi Kasi Walak Riba Halaman Singbu Bevar Tona Tribasi Live Activity Pongdoki Swasta hi sevagi makada PSED Kampokpina Sintuna Kampokpi Thomas Ground Gate DC Office Complex Pauba Luna na Laina bagi Pauzel Puba Kongchat Amachakre DC Rangita Bali Waikom na Lamtaki Bakongchat Adudam Hairoi Singna Sarugyake Educative Engineer RK Devena Clean India Haiba Kongtangi Sarukamaina Tongan Bas Saruk Thorum Singh Pangtoki Medical ki sinpham da lairi basingna profession aduga loinana mioibagi minungsi khangna thabak tausi haina Health Minister L Jayant Kumar na appeal tauri ngasi National Health Mission Manipur amasung Indian Medical Association na sinduna National Voluntary Blood Donation Day lamphel da leiba IMA Hall the Pangthokre Thoramatu da National Health Mission ki State Mission Director N Bandana Max ki Project Director A Radha Vinod Sharma IMA Manipur State Branch ki President Brojen Akoi Jamsu Sarugyaki Blood Donate Taubada Maroiba Thodang Loriba Organization Singda Ikai Kumnaba Utpaka Loinana Blood Donation Camp Amasu Pangthoki Minister L Jayant Kumar na chahi asigi theme oriba Donate Blood Save Life haibasi aikoina lumna lauduna I piraga mioibagi punsi kanbada thodang lorasi haike Paramedics akamyam se sigi amata ngaiba makhali common responsibility se mioibana kiriba makhalgi akogi threat to our health threat to our life adna haibase masi akoi iradiki tawna honabada akoi ga choba contribution lai masi ko thada bam changi madida dedication to bam changi Mahatma Gandhi ki mapokumon numita pangthok liba National Cleanliness numita lakpada Manipur ki karna Dr. Nasma Habdullah na Manipur ki miyam daya pausel pirakli Mahatma Gandhi ki tangdu laita na punna hingmina bahay pausel asi Manipur ki hausi ko riba piba masida noma gi chunarakli Mahatma Gandhi na non-violence sizinatuna British ki loilam lengak tagi ning tamna na ba ihawda laibak asibulusin kibani Mahatma Gandhi ki punsidagi aikoy na non-violence khang bakan ba amasung humanism ngak na chatuna anauba asa amasung wata padaba purak pangamgani aikoy gi akoy basing luna na thamduna numit asi pangthokpaga loinana numit asi hena wahanthok lehanna na ba toina lamtu sengna na ba phirep laurasi hairi Jelerong Students Union Longjang Area Semkre G Pamaibu Area Convener Ke Golmaibu Area Secretary Oin Hapkre
National Institute of Electronics and Information Technology Imphal gi Kunthra Suba Foundation Day Akampata Lebe Institute asida pangthokre thormaduda Manipur Technical University gi VC Professor L. Tombi, Master ki Director T.H. Surendranath, Institute Asiki Educative Director T.H. Prameshwar, Science and Technology ki Director E. Ibomcha Susaryaki. Range Forest Officer Kakching and Munal Maite gi meeting makada Waikong Forest Beat Office ke Beat Officer and Brojen Amasung staff singna lan thaktuna ujek phaba sing mayukta chatharkli bedrat tengasi langmaidong amadi thongnaujam khulgi marakta thaklamba ujek lang ahum phagat khre intham tha changlapaka loinana mapandaki pairakpa ujek sing chaktaba horakadama matamda lang thaktuna phaba si tawbidanaba en Munal na appeal tawri. District Administration Kangpokpi ngasi expert oiraba chana thaknaba potchai manufacture tarik yaudaba amadi hakjang sokningai oiba polam kayamarum drive jathaduna phagatkhrai. Additional District Magistrate J.G. Hawkipsna luchingduna Kangpokpi Police Food Safety Officer amasung Kangpokpi ke local civil body singa drive asi jathakibani. Chana thaknaba makhal yangkhairom mawong chumna yolam dabadagi phagatki. District Administration na lokhalakliba khongthang asibu civil body singna apen ba phongtokli. ZUF ke kadani chingnaba singna Keystone Company ki chokidar oiba mioi amangarang puram le haire. Thaudo singarang khaupum amasung taudai jangi lonaba mafamda leiba thong sapham manaktani haire. Purambada soklaba mioi asigi maming L Rongmai chahi 68 taudai jangdagini. ZUF na limlum pau rongmai puramba thaudok yaningda phongdoktuna mairoi amadi miyamna khongjang changsin khrai ngasi malemgi ahloraba singi numitta chahi 63 suraba ahal amabu phubi basi ikai ningai ni naga singna ahal singbu ikai khumnai haibasi miyamna khangnai khulai paiba singna mara lejataba miyamda onsinduna miot minai chathaba kudakta lepkadabani hairi. Su Thawal District Committee na sinduna athauba singi ningsing khubam oiriba Khongjom War Memorial da uchara thakre thauromasi hijamirabot ningsing thorong kamari leinana pangthokpani. Prime Minister, Chief Minister amadi Professor Pandegi photo da yerumna thomduna khongjang changsin badagi phakiba Opilal Ningthaujam kudakta thadokadabani haina mahiroi amadi lekai miyamna khongjang changsin kre. Opilal Wisdom English School gi headmaster ni mahak school asigi mahiroi singi mamangda phakibani hai. Yaripok Laimanaida leba St. Benedict's Kindergarten gi chahi gi angangi thorum amasung Parents Meet School asida pangthokre thorumadda film actor R.K. Somarendra BJP Manipur Pradesh Mahila Morcha gi President K. Inaucha Kaisam Kamindi Kumar Top Chingtha Gram Panchayat ki Pradhan Yumnam Tomba amade Nokphade gi Producer Thaudam Rini Kumar Susaryake. PSED More Block amasung All Community Development Organization More na sinduna National Nutrition Month ki saruk ama oina swasta hi seva More da pangthokre. Okotom officer ki hauraga More Hospital phauba khongchat ama chatlaba matung hospital asigi akoima mafam sing lamtu sengdoki ngasi thormatu da PSED gi Executive Engineer Kaisam Biswajit Ekodongi Secretary R.K. Lokendro SDC More Romeo O.C. More Letkohau Haukipsu Saryaki. Swasta hi seva campaign ki sarukamoina District Administration Kangpokpina PSED ga khusumnaduna mairoi singyawba khongchat ama Kangpokpi da chatkrai ayeng phawba chathagadoriba luba nanbagi thormasida health nutrition sanitation hakjang phanna lainana bagi matangda awareness thorum kamarum pakthokrai. District Legal Services Authority Imphal West na Manipur State Legal Services Authority ki makada Property Alleviation Scheme mapung phana paikhatnana bagi matangda nomageba legal awareness thorum ama Nauria GP Cooperative Society hall da pangthokre thoromatu da NG Biren T Ibochoba susaryake Advocate K Dhane Advocate B Supriya amasung T Romeo na resource person oina wangangki. Hauzik Sanabagi Pau Mukpizari.
ngasi sanabagi pauda District Kang Association Jiribamna Sinduna Ahumlak Suba TS Hera Singh Veteran Kang Tournament Kangkut Mangana Sarviatuna ngasi dagi Babu Parata Level Lamland Community Hall da Hokrai Haudopagi Thoramda All Jiribam Sports Association ki President M Brajakanta District Kang Association ki President N Joy Kumar Tournament asigi donor TS Hera su Sarviaki ngasi sanaki bahan ba match ta Middle Jiribamna LEC Babu Parabo Panjal Taraka Mathoi Tarada Thoikrai Thasi Marida SAYC Sorok Ating Bi Amasung Dibong GP Sanagani Humbutra Suba All India Independence Day Kapta Sarugyagadoriba United Khazim Braja Football Club Churachandpurda Tarsuba Battalion Sikh Light Infantry na Tournament na si Mai Pakna na sponsor tawkre All Manipur Volleyball Association na Sinduna Tarakatare Subasta Level Mini Boys Volleyball Tournament nga sidagi Thawal District ki Karen Bikok Mayalekay Community Hall da hudokre Team Taraka Marina Group Mari Thokna Khaidoktu Chathagadoriba Tournament asi hudokpagi thoramda BJP Thawal District ki President L Deven BJP Morcha Thawal District ki President O Sunil Kumar Wangjing Lamding Nagar Panchayat ki Chairperson Oiramba S Jaydev Su Sarugaki Ampana Sinduna Pangthokadoriba Kuntra Suba Inter District Junior Boys Football Tournament ta Impal West District Football Association ki mahut sinanaba Sanaroi Kungi Ming Lauthokrai Khangalaba Sanaroi Singna October 3 ki ayupung 8 makai taba matamda Siko Ground hauba marakta laktuna Costa report tawrana bakhangali November Taraka Mathoidagi Kerala da Pangthokadoriba Humpugani Thoi Suba National Shooting Competition da saruk yaningba qualified shooter singna October Nepal phapagi manungda tangai fadaba che chang sing shooting range office da pislakna bakhangalakli Hojik sanabagi makata ba pau boyan thousand da ke muklawbisi Manipurna Yumbu Orisha bu Maitibu Piduna Kunmari Shuba Sena Romance Nation Football Championship ki title lawkre Kunmari rak pangthokhibada Manipurna tarmapalak suoina title lawba ngamkre All India Football Federation gi miang makhada thasi gi tang kundagi team kuntarukna group Nepal thokna khaidoktuna Orisha gi Barbati Stadium katakta sathariba Kunmari Shuba Sena Romance Nation Football Championship ngasi loisankre Championship asigi ngasi sanaki ba roiba match ta Manipurna Yumbu Orisha bu goal ani amada maithibu biduna champion oikhibani Manipur gi mai pakibgi goal singadu NG Bala amadi I Prameswari na match ki nipu mari suba amadi nipu Nepal suba minita sankhi match asita maiti khiba Orisha gi amatangarba goal laduna Kriti na match ki marfu mathoi suba minita sankhibani pangthokhiba championship asida Manipur gi team coach oina M Ratan Kumar Manager TS Kunjanga BMD official oina KSS Ibobina Saru Yaki Pangthokiba Championship asida Manipurna quarter final da Punjab maithibu piramlaga semi final da Railway bu goal mari ahum da maithibu piduna final sanglakhibani ngasigi mai pakpagi match asigi matangda Manipur gi team coach M Ratan Kumar na network asiga da mahangna phongdorakhibada maximum asigi balls di akone total adum asida akoi 90% akone ball sanana adu moisu akoi posa Hojiki goal chali duga question ani kar tabi aduna mogi mesilo da pangang sing ampai pangang sing thana handana ba hoji gomengi mai kai de so yam tohni means kono da hoji railway da moi tare yaw Punjab to mapan yaw kanu da dilli yaw swana pilar sing sum sakita ko unipi women to hoji Manipur da bana chakar kani isi thamje final gi mai parkes da ai gi am mai bamna mamang da ko gi senior women team si ipo phajana sum labuk thiba ha gadra ami dekhi koi thosare da ha tare bol dekho ne maximum sanai hai aru sana le hodu da mayam sina mutang di amtang di sana aingonda saklo kan ha ko aina ha na ai di masi kanu si salaroi awu course na ha ma thaji ko si ai myam course mating pang le ha na nan na salam banna ko ju mai pa na hona tana masi kanu sida ko ni strategy si Orisha na sanai je na semi final ye aru ko na strategy nga ko na dang ko ye 30 minutes ko 25 minutes ki ama exercise me to sei da ko smai sanai na angang sing adu apply je fazan drop ne adu ne ko fast up sida maximum ko 45 minutes ko ne dum bon sanare moida moi ko sing ju tongum dre ayam paba moi striker zone chale ha ju kind of bon kong de mo su phangre ada hall adu ko ina mu la bikthibina ako ni injol ringi goli ma pada taba mojo namjan no question no wasan na betang na ada angang sin ju aina hajaba yang bu mes ni referee hom jo moi ni sangni
मैं त्रा मरीनी अखोगी कुंगनी अना बाबो या मोगिनी अदना अखोगी दी अदना याम सेक्शन सागदमनी हाबा या अंगांग सिंग फजन अप्लाई तौरगा ऑफिसदा आइजु कोर्स अमोइना मसी याम नुआयना आइसमान फोंदोक्सन Amaramda All Manipur Football Association na kunmari suba Senior Women's National Football Championship ta title lorokhiba sanari amadi official singbu nungaiba amadi thagatpa phongdorogli Sahi humpu mataki tarahumdui suba Minister Trophy gi ngasi sanakiba match ta ya school kangkhutna teka kangkhut pisumbu maithiba pikre Manipur Kang Association na sinduna tha segi tang kunmari degi kangkhut taramatoi na group mari thokna khaidoktuna singthang larimbi kangsang bamdi arda sathariba trophy asigi ngasi sanakiba match ta ya school kangkhutna teka kangkhut pisumbu panjal taratare tarada maithiba pikhibani hayeng match leiroi Nongju nungsa khaktana All Manipur Football Association amadi Youth Affairs and Sports Department amadi atai football masanaga mari leinaba singna sahi super leptana sanaba phanganduna masana asigi afaba sanarsing kaya puthonabagi pandam amaga loinana Manipurda amakhakta ngairiba Khumalampa artificial top ground gi gallery makhada og yen loisenba amadi phatta haudi kaya gi phattaba manamsing asina hauji hoktik chathariba pikliba angang singi grassroots football development program da saruk yariba angang sing macha mau phanabagi ona tainabaga loinana laina tilna kayana narakatra haibagi akiba pokle Mari lainaba singi ayaba yauduna kanagamba miyoi khrana masagi kananabagi damak tauningbada tawba manba mawongda og yen loisinbagi thapak satharaliba sigi matangda network asig All Manipur Football Association gi grassroots program gi coordinator TH Ozika unamada mahangna phongtorakibada ground asida Youth Affairs and Sports Department gi tongan ba as group ki football tournament All Manipur Football Association gi district level state level gi pangtholiba championship madi tournament kaya leptana satharibani athuba matamda tawpham thoktaba thabaksing tawriba asi sanuri singi khanbiduna athuba matamda tawpham thoktaba thabaksing tawbiduna ba appeal tawragli अखोइना हुजी ग्रासरूट की प्रोग्राम ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की मखादा अखोइना था तरुक पोस्ट की अखोइना अखोइ ग्रासरूट की प्रोग्राम अमा अखोइना तौजरी सिगी टप ग्राउंड सिदा मसीदा नतना अखोइ ग्रासरूट की प्रोग्राम नतना अखोइ की मखन कया कया की अखोइ टूर्नामेंट कया अमसु मफम मसीदा तौरी अदुबु पाइगी अवाबदी अखोइ की गैलरी सिगी अखोइ बसिदा अखोइ की pollution oiba aikoi gi o pollution ba cotton ba adigi sumba tawbasina aikoi angang hinga health problem ladra haibagi pakatuna aina kidi yain haijabani ado yaraga di aikoi gi gallery gi akoi basida leriba pollution polluted oiba mayam si auto piraga adi angang mayam si masa phan ba darka le adana o nongoi ba adigi amama tawsan basi yaraga di masi tawbidana ba haidana aikoi akoi amphagi maigegi aina apil si tawjari District Youth Affairs and Sports Thawal District ki mieng makhada Swasi Bharat amati Irabat de Tharunga mari lenana District Sports Complex Wangjing gi akoiba sing DYAS or Thawal District staff District Youth Center amadi Sports pu pamjaba singna lamtu sengdotuna lunan thambaga loinana complex asigi manung amadi mapalda usar thabagi thoram pangthokre usar sing mateng panglakiba Minister T.A. Samkumar bu sililang ipasingi maikai thagatpa phongdorogli Tagatsiri boyay, hausul loislak padang as nong yoy ba ay nga sagi pawang pizari. Environment Director tiki pangkiba nga sigoy kiba inga sa ama dinuk ki pawda kwai digi sa kiba Celsius degree kuntra mga dasmig yang kay nitoy. Kwai digi ingba Celsius degree tra mga dasmig mga nuksit tiyaw wising manin kisang maximum na sa Hauze roi bedang asigi maroi ba pau amukana. Manipur University wato ki matangda muta amasung musana government ka wari sanakre University campus tagi security lokthokpa makata na ojama di mahiroi sing phana na bakhona daba haine yanakre. Ahalaman sing butati tawai na tawbalenga ki employees tingi matakta legal action launa na bathabak paikat pahore haina Chief Minister and Biren haikre. Manipur bu mapung phaba organic state ama oina ba mathang jahidagi Manipur da chemical fertilizer pusilak pathingna na ba government ke thorang lere haina horticulture minister T.S. Samkumar na phongdokre amade kun suba livestock census ki matung ina ngasidagi khungang lisingum chamak sumna amasung urban ward tahungani phumari da sasan masing ki bahukre
ngasi gi oina de ISTV na pijaba pau matang se lojare meng tabiri ba singbo amuka na khuram jari